ai le ATM viewer jo si na bon sawin ka hin lim su kevin ATM ani ki bol khalo tu adinga mas sapen talk show tabang jang hi interview tabang jang hi a hi wanga ta san thu dol lampang focus na dinga chi program ki gong in sia dinga ai hung happy masat pen mizo sinong het su keo master Zhang Ross actor comedian ai het penu ama guest mas penang pang in mizo si jona ma hi comedian le actor an het we in and again in spiritual connection ta san thu dol lampanga relationship phata kan ai hon in ya chi mi tam ta ka tip tip lai ama guest mas pending ta san thu dol la khau pi the dinga mi ka ki pa ma jingin Zang channel an hong zen na chunga ki pa thu ka sein ATM viewer ho zo si le vanui pumpi het mi khat ni hi chun lai muna yung to khom non nai welcome not to bai pi na sei no ma min sei ma sapela je ke pa min ti nge mas penin tu la nang ta keu thia je nong ka ti pen na pason tu la ATM viewer so ko ma ga sei nom pen chia le ke hi nei het ma bang win comedy lampang YouTube neu cha cha thil neu cha an ki bol ji hin ei he jong min nei hello jong min tin chlai ka la chun ja tu ne la hin zaum ta pathin thulama ngai sang ma ma yang tu lai tang lak ma jing pu so neu min tu la hi pathin thulam panga ki ho limited in e hin ti min chang tu la hi ke yang pathin thulang zilmi ang ka hi de pon he jong le na ho doctrine I tabang ham ti lampang he tu la cheu dinga in somna tu la hung pang ka hi in de jong le thanom ta an ve ti vin channel jong hi ta sot ni ti vin na bana lol hin tin in jong pan lai ti ve ti mas pen na ti na le sa da kan nge ka ti pa ki pa me jang mi tam ta chun comedian le actor an he hin na ai hin la ai ho hi pathin thwa ai ke holim jing mi tam ta pathin thwa kan ke holim pi sang na satan pathin pa na gut ma jeng dis ki chin ta ka mu in ya chu tu nya hi ATM channel hi pathin thu se na le pathin thu sak phung na ki mang jeng hi to ki na hi hi jlai mu na hi nang jong instrument khat anong pana nang jong na ta san na pen chu khat be sei do le tin ka tha no mai chi ya chu ka hin ko na in ai mi ma nang hi I pictures nei ham ti chu hin ki sei mas pen na jing ki pa min ti pi ham na fake hi ke ho ho bung pen hi le Pentecostal UPC in chule ta san lampang he le pathin khat ta sen chiting le kat baptisma ng Jesu min chichu na ile ke ho ta san okay ke pa me jang mi tam ta hi Pentecostal church a kon kan ke ho pi jingin ain la ke ho jom pi thempon ain la nangin iti hin ucha tabang loi cha tabangin nei ve in kin jong ka ve in pathin thui ke holim jingin ya chu thu man luta ta hi group mai ke hona ni sei do jingin na ya chu tu nya hi ATM channel hi pathin thu le ta san tu dola na sata ki hilna platform kha ai ya chu tu nya hi nanga ko na hi Pentecostal church belief pen hi tham khat be itabang ham ti hedo thailang chu ka tu bai in ai le to chu tham khat na hin sei tan Pentecostal church hi iwati nga hi le oneness pathin khat se Jesu Christa chu hi chu hi na ki hil naw thu pi pen ta san thu pi pen chu iwat na hi le hi ji Pentecostal church pen hi Christian hong sung la Christian denomination sung la dinga khat asim tha hiam ai lai le Pentecostal church ki ti atum mo nga religion mo ham chlai ka chu neu ka in sei ke le san phan ti hilai ka chu ta san an hi oneness ki ti ting le Pentecostal ho bung lo mi tam taum thobin na hilai ka chu yong le lai mun ni Pentecostal ti hi North East Mizoram hi aumin na hilai ka hen yong le thukin ta san dan chu thakhat ni in ki bang hin chi dan chi yong le ki vai hop dan ho bung ki vai hop dan le ho bung sung ki vai pu dan bang chi lai ka chum hi in UPC che le Mizoram North East UPC aumin na ya chu lai ka chu ga chi san dawang chi bang hi okay aso ta le chun Christian khat along sim thai mo mai ti pa chu hi chana ai ye tinge jang Pentecostal church hi ai ho nga ti dinga Christian mainline denomination sungla dinga hi tinga le na sata ata san na tu da loi pe na ka he ui mut ling le
ไอ้เราหุยมุดล้นเลเราเป็นมาจงกะเฮ็ดทุบีเป็นคัดเจอสวยเห็นนะยาจะนั่งเราเห็นนะปังกิ้งเก่งจริงๆปะทินตุยเขียวติ้งเลยเห็นกันปะจะมาใหม่ไอ้ยาจูเราเทลวานังฮีปะทินตุยเขียวลิมเตเดกันตีจะตุยนะกันสุปุลินินไอ้เลยจีกันหนอดิไหน Pentecostals there sets of belief the fundamental belief hi kavelele alla sets of book hi kai ko ma jong di po in aje chu hoi lai ha mi tam ta ka thum le na ko ma pe ha ama le kha bu mo mong ap thei nom pon ai la online a ko ni na satan fundamental belief hi ka check in no hin na ta sandan hi vet ti ngai le Christian ho to nga baptism kitiong na pamwin Bible jong na pamwin communion service kitiong na pamwin divine healing kitio hozong kitchen ta in na fundamental belief wa hin kitchen tan kimon abanta le vangam kitile meidil kitio hozong na pamwin abanta le Jesus Christa pathin hi ham mi ham ti hozong kitchen tan hil chit na nei abanta le Christian khat Pentecostal Christian khat hin dola kivan nan kitchen dan numai pasal hozong na nei na abanta le na doctrine wa denga one of the most strongest belief le doctrine kha ane chu oneness God kitipen chu in banta le pau het lo tho kito hai hang pian mi het chu amma spen aban ban sale tin jang nang het dung zui tan inbox la dung hi ta phone call la da ini ke ho to ke han chun amma spen a baptism chung chang hi ka vet na hi le x bung ni chang som thum la gen x bung ge chang som lo gup no kiti vela na ha be so in Christian te alhang pi khana mi tam tan baptism apam dan hi iwet tingai le apa acha hagau thinga baptize chan na chu ai in to hi nango hin ipi ti mo nga baptism hi mi dang to ke bang thim lo be khana i ta banga na pong bem chi pai tam kha in sei chin ke la chen ke pa min baptisma chung chang hi keo hin apa cha chu le hagau thing hi baptisma he kabol povin ji su min hi jong le lai ka hi ti dinga hele lai ka pa cha lagau thing chu aki ho na ki dei lo hi pu jong le Matthew wa chun pakai ya sun che binang nam tin se mi jo se yong ka simen pa cha chu le lagau thing min baptize ka bon tin se ju wa chu thu pe cha pe in aum po ek ki pon bible sunga o na jong le lai ka chu ke ho chun dinga ka pom lo ham lai ka chu ithem tila lai ka chu aki ho hi pu in chi thu sang cha che pai mang go agi dei lo hi pu ni jong la pa cha chu le lagau thing min chu Jesu hi ti lampanga cho chu Jesu आज ki bol hin jong le elai ka Matthew wa no ho chi win lang tia mi zo se se ng se mo na ti akon ha se ju ho ko pa ye sun hi cha kon ama ko thu pi epi hin la chi di pu bin ahin la hi cha chun pa ye sun Jerusalem chu ni som nga ni to Canada ha do ju thagau thi hung in tin thagau thing tha na ni ki won ting lew chitiang je thagau bin na pi dung ju wa chu thu na sei di u chitiang le na to chun na pat ding u ti ya chu pakai ya sun sei ji ho chu thu na pi a chitiang la sei ji ho chun Pentecost lai Jerusalem chu ni som nga ni nga lai ki tol wa lai chu ni som nga ni angau tai na i ja chu nga phat wa chu Pentecost ni a chu khat pathin thagau thiang pathin thil bol the ni chu ahung kum pha na chu i ja chu ma ho chun chon set ngai dam na dinga ji sumina da baptize bol pha na bol jawa chu methewa ki sei pa sa nga hela ki sei pa yo chu khat adi hi jo chu hoi jo ap he chi jo hi adi pen jo chu kitia he chi jo chu ki manga he ti pa chu chom lam ta ga sei hi inge ke pa me sei ji ti ho chun Jesu min bom baptize abole ti ji a chu hi chu a practical evidence pe na ki moi a chu Jesu Christian apa achal hagau thing tong le sei ji te action pe na chu a sei na ta be a meaning pen chu a ki he chi ne ti dan chun la do dan chu na ki pa me eles chi chung chang thwa chu kin hin nil ta ding heleng zang nang in jong a hil chi be dan na thei thau dem le sei tu ngo neo rồi ai ba chu na o di ila nau ne he ngol he ti ka ti ga kheu lim pa cho hoi mo di na ai jong le tunia chu alhang pia hi ta banga kheu lim na pe na hi mi zo sin ama ma fe chung chang le mi yo sin hi chi te ni sta banga ta sin ti he thim the na chu ga kheu lim hin na sang ajang chung chang chu kin nang chu kai nil gut le le nei di point ki pa men at na ta san nan sei chu na din naw ke in ki pa me ai le chu baptism ana ta san na no hi ai le Pentecostal church in Bible hi
sole authority infallible adi lom thelo ding hi che bau se hi e hop dinga pathin thu mo mong hitai ta na pom ham e lo le bible kalwala ta san the oma thu phon ham ipia uma ta san the thoin de hi na kil na wa pangkha Sibang sa kakihil na wen apang puen Bible hi pom ding Bible kalwala thu ki sei chu ya ho bung hin pom hi pu na aje chu Bible hi na diu le idam na diu ya chu ekihil na diu dong Bible hin ke pon diu dong Bible hin chi ya chu Bible kalwala thu ki sei bang chu ep ki bol lo he okay ele zang selai mo na chu tham khat na hin do bele tu la hi ila wa hin thila thu phona hat ma jing Bible kalwala Bible ki hen lo Bible pathin chu Bible ki hen ei poi Bible kalwala na tong thei pathin ti movement kal religion movement tam taung ping loi hi chlai mun law ka nai le Pentecostal church na hobung mi jong so hi cho kun tua nang ki hil na pen chu ata san lo ti da mi pi ti da nei dem Bible se ki na ding he ti pen hi amona he thiem loi dem pi ti da nei dem le jang hilai ka hi sei dinga le mi Pentecost ho bung han lang akui ho bung jong le Bible kala hi ta san nei chi lo diu he ti mi jo si ama ta san dung ya Bible hi pom di te mi jo si ho bung akil ding jong ka ta san na Pentecost ke se akil ding jong ka ta san pun ke bi se lang i se la koi jong le akil ding ka ta san jo ke hi jong le hilai ka chu mi him hi lunggel tiam Bible jong ta san be se lo Bible ang kichi be set lo ho hi pathin tu hetum tal lo ho hi Bible adin na kichi lo ho hi ape nom pam pe nom pen hin ka gelin na resource ki hil na hong sum chun jong le ama ngai tu lung gela chi ho in ka ngai tu e chaw na okay ele zang Pentecostal church in communion service kiti agreement an thing ne no ko veizat na nei jom kum khana khat ve ka nei ji we hi chu kui piti na bol wam le alhang pek which is anthing ne to hun adang ipi na bol thau man ordinances aza ipi na bol ko ne to kyang sop rong bol na okay ko ta Pentecostal church chun anthing ne to kyang sop jong na bol thau ti nai cha na chu ani ha kana chu bol tha chu hi de lo na tu na anthing chu ne ta le jing tha ham le kyang sop na rong bol na ham na ya chu ni ki on jong chu ka bol win ahin la communion service ai abona ka bol kop ji wai na solem ta ki bol he aphai chu ikiba na khwa jong ai in ai le Pentecostal church in kaza dana hi divine healing pathina ko nan mi su dam na ki tyong ki chen tan apamin chi amo fundamental belief a ki ji kha jong kan mu e ai la pathina ko na su dam na ki ti hi ultimate source of healing a hi da nong Pentecostal church na pamin ai le chu chi ba na jong doctor medical facility a ki jan na ho jong hi amon jong apam phatike chan accept he with ai le kanija ke khat chu Pentecostal church a hin blood transfusion thisan kipi thisan hop ki tu hi a ki phal poi ti min chia ta ham nang het na Jehovah chu thisan hop ti Jehovah chu a ki phal lo ti Jehovah chu a ki sei pu Jehovah chu a ki sei ka hi a ki phal su ke Jehovah nang in het chin lo je ha ai lo ai le na church in a phal lo lam chun het pha lo je ai dam le ka het chin ne church in jong a phal chu na okay ke pa min sinan sei chu kaniza azap ya kan sei hin na ai le Bible dong zui ta hin heaven and hell van gam le mai dil ki ti ho jong hi Pentecostal church nong ki chen tan a he in itabang ane he nam van gam hoi la itabang hiding ham mai dil hi itabang ham tun so na ka jing ding ham ai lo le just a temporary movement hiding am chung chang neu chak nang ma he chin nan in sei ki la sing ki pa min ti Bible ken jong lai ka chu chen chang he hi jong la thong pi chen yang khat ga sei leng yo thu pun hil chin na mai dil chung chang wan dam chung chang si sei na kun wan mai dil ji tun so na ding pun ka bam ding hi ti na ki tun so nam lo ding tun so na lo ding hi en chi tiang chala wan gam jong hi
รายการอะสิจะกะเฮ็ดเทียมเตนอะจีปากะสิเขียนไหมนี่นะรายการกิสงนั่นเลยดันนั่งมาเฟกชนะนี่ดันปัจจุบันกำจูอีปิติอีติติงเลยวันกำกิปันเด้งไปดูตัวไอ้อธิวดูสิวันกำกิลุไปจิมตัวตะบังนั่นเสียที่สุดเราจะฮิตนี่ดันบังตัวไอ้อธิวดูสิเฮวันกำมากิจิไปเฮปุนจริงๆตัวแหละมิทิโอฮีอีชีนมุนากิวินมุนาki nalai sana ki nalai ichi chu sana ki nalai chu jing le mejil che ding helang wan dam che ding jong le khat dei no ya bo na ki nalai jong le hi chi mi chu ko kul hilai den khat den ni lang pa chu ka het che ka sei che the lo ding ka sei dang ka ting na mi thieng le mi thieng lo nalai ka chu lai ka chu ga sei dang ka ting na jong le ton sin lang mi ton pha le koi ma chai wa na kalpun hilong le Jesus Christ hong ki ni tieng le athio chang si ong chu athio le adam na lai ho chang si ong chu athio ong chu han kwa ko ne hong tho tin athiem thil pa bol chu thil pa bol dum duin tho tin thil si bol thil si bol dum duin tho tin chu tieng le wan lai zo la chu tieng le dan kwa ko na hong tho tin chu tieng leทุเต็นนะมุนายจีคอมดิวเลยที่ชูไลก็จะกะสิอ๋อโอเคดันชูนัตตะสันดุงซุยาชูไม่ดิลจงตูนโซเฮปอยนติจอนะโอเควันกำจงตัวให้อธิโฮกิลุไปนายปนอีบอนสาวหานากิจอลเฮนติจอนะโอเคจีนังไบเบิลเฮดทีมดันตานะใส่ฮัมไอ้ลอยเลยจีเพนติคอสเตอร์เชิร์ชด็อกทรินมองไงที่นะฮัมจีอิสราเอลก็ทุกคนที่นะทั้งเรียนสร้างฮิลจินนะบางกำจุนจางไม่ดิลจุนจางลงเลยก็สิมนะตุนจังก็ค่อยให้ลงเลยก็เวทลอยเลยลุงเดลายมสายเกตเลยเสียงอาจีโหตัวก็เสียงฮิลไม่ที่อาจนะอิสราเอลก็ตามปีกัดก็อาศัยเงี้ยก็ป้าเมอภัยไอ้เลยจัง Pentecostal Church believe ดุงซุยาเยซูคริสต์อีที่เป้าที่หัวดึงไอ้หูอิงปุยปะกายเยซูคริสต์ฮีBible dong zui ta chi vet ting ai le ama hi ami hi na jong kimon apathi ni na jong kim is a Pentecostal church in Christa hi 100% mi him a hi in 100% pathi na hi ti na pam theiwam chalai ka nang mu dan hin sei ki le ki pamin 100% mi him hi a 100% pathi ni jilai hi chi ke ho pom na di ta chu chi Jesus Christ ai na pathi ni na cham kim mi mi na cham kim chu hi ke ho kom nang na hi chin nang hoding a strongest belief khat le na foundation to pi pen khat nang choi azo le kong chi thu jak na lai ding in ai la ban ga chi kit le Pentecostal church ka mudan ta hi modesty chung chang fundamental belief a ki su ai la modesty ki ti chu ki chei ki van dan ti dan in pasal lo hi itabang lampanga ipya pathil ho na lam dong pong lam dol momong le Christian nun la khandan mo mo nga hi pasal nu me ki dan mo mang itabana ki hel bam nang het chan dan chin sei ki le ki pamin nu me ki dan pasal ki dan ti van chu nu me chun pon ve ki bentin sangkhol ti sa ti ho mai a loading khop na sangkhol na nge to ding le pon lu ki chu hi jing pasal wang chu kames hi sa hi ko jong la a phal lo hi hun sunga he di do ta chu kames le smart shoes to toka hi na ding le ko ti san jong ige ya nom le pastor le sol cha le den ko kya pu ke o ko na ne pi jong le ni sum suna a hoi dan ta ini kham khama hoi dan ta ki chi na pa chu na hilai chi chu ka chi ki ele nu mai tin koi sau de nail police ki ball ho eyebrows ki ball ho ele asam color za ki boy cho hi ptm le cho hi ke ho hin ti ko so bung hin adi dol ta chu nu me bilba ki ba hen lang ku jem ki ba hen lang chi ki ba hen lang i cho hi ka ke kon ka dei po ka pom po win na akiba khat le niang chu nan te hi jong le drop tin a dei lu chu na ti chan nu me ki che dan hi jong le over de da bil chol de da ki ba a ti ting le cho chu ki pom po na lipstick neo cha ran kin ma eyebrow neo cha kin ho wa chu aki sei thei kun cho wang chu na he cho lom chu ki kha kun jong la aki kha pian cho pi pian wang chu ki dei lu pe mai bil ba chol de da ki ba ding hi chol de da ki o ding hu in sunga chi ding
จีโหหิเยโหไงดานปอมดานวางให้ปุยOkay, ki pa me hita bang changya ki hilna na neu chu kan pa chama ma jingin nang zali jong Pentecostal belief mi pi tam tan ang he chilling ka ta san ai chu like Christian tam tai very secular lai tan na ipi ha ai ma ki hi theida na na pathin holding ti hi mi tam ta chi pi ta chu Bible pi siam ti don gu ta lo na hi chila chu hi nge modesty chung chang Bible a hil pen chu i changei chun thu tan a principle chu ai ni chun ga explain hi jong le han ai na zui dan pan ta san pas nan sei chu ki pa min na ai le chlain chu chung chang hi oneness god chung chang hi tu hin ki dong mo mong tin khat le chi oneness chung chang mo mong khat le ki dong mo mong tin chi a phat sia ikibut na jong ai jing na a phat sia bun tu li khon na jong ai jing ki pa ma jing chi ai Pentecostal church hi mi dang i ki ho pi dan to ke bang ngai lo hi chong le na jong hi ka kin chat lo be tai chilam pangai na theology ne thu le jin na mo thu nei poi comedy movie na ga thwa na to le le to khun na bang ji poi pathi tu nan sei da ta la ji ji no mo mo ngin ai le ki pa men ka sei bang chun tu nai nang ta san na mo mong chi phem di su ka do kun nei na mi pi yo sin ai ne ding pa su ka dai Bible hi ve ti ngai le Bible ai Father Son and Holy Spirit apa acha hagau thing ki ti pathin thun avya bela sei ki mo hi chi na mo hin amma wa hi mi thuma na pom lo da no ham elule hi chu min hi mi kha se hi chi min thum chu achang sia ki hom khan le le na sei da no chi nang het dan tan kha pen sei ki le ju ki pa min apa cha hagau thing hi oneness doctrine UPC na pom dan ta chu apa cha hagau thing hi chi thi ni ti chu 3 person helogin 1 person akhat chitu jesu ahi na na tho na to dan thum ki sei na in kapom bin na ke hoin chitu pa chum cha chum thagau thing chum ta sa chum helogin chitu ta sa khat jesu chitu ana tho na lam pi thum ki sei na hi ti ke hoin kapom hi jelai ta na ai le jang jesu Christa baptism achan pe na pa ogina chumbe amma hagau thinga chumbe ki jesu Christa chumbe am penipiti next pen um chlai ka hi neu ka dinil chile chang ke pamin ilai ka chu adin ilai ka chu ga hil chen du John baptisma cha jesu Christa baptisma cha na hen tai vaku bang hagau thing khat ang kum than chi chu zo na dinga mel chi na a hi ti chana Bible chun John bel chi dinga te khinan koi chu ham me pathian cha pa chu ti chu John chun a het the ne dinga cha ahung teng la leng ko wa chun vaku chu hung chun ti chu mel chi na hi chu chi pa chu hi tai jan baptize na bol he ki ti na chu na te khina cha Bible se dung ga cha te khina nang chu puson ne chu ka het the ta lo chu koi pian cha mi so mo hung lang jang puson ne chu ne het the ne dinga chu vaku chu hung yin tina leng ko wa chu hung chu ta chi ama chu puson ne hi ti chu ne het ni hi jang ros e ki ti le ti bang chu midanga dinga helowa Johana dinga chu Jesu Christa mel chin dinga chu vaku banga thagau thi kum tha chi chun leng ko wa chu hi ti chu mesia hi ti chu na ama chun chit na het chit na nei pha na chu ama nge hi ya baptisma bola ama hen chi chu baptisma bol na chu thagau vaku banga hung chu thagau thing to apa cha le thagau thing ki ta thagau ki thing ki ti pa ho a hi pui ti chu first naga hil chi masat phot hen tin na chi teng chu la wana o ging khat ahung chu o ging khat ma he ka chapa de ta hen chunga hen kalung lai teng ye ti hi o ahung ging ta na he chu o hung ging chu Jesu Christan hoi lai abunga changa ga hai milin sei hoi lai mun ta taw na ama he ka chapa de ta ni ta mun izak veram ki sei chu na he chu Jesu Christan Jesu Christan na sei ju ko ma Pichi wana ko na o hung hi ke ya ding hi login no a ding hi tia ana sei pi jona che jo chi chu baptisma chana o hung chu pyam tile ama hi pathin cha pa hi ti hi pathina ku na hung hi ti hi me ama hi pathin ya pathin chu mi hi ma hunga
เนียปะเทียนจะป่าปะเทียนากูนาหุงปะเทียนากูนาหุงปอดอมองฮีติจูเมลจีนะดิงเลapprove na dinga chu he chu proof angai ya chu he chu proof na dinga chu he chu he chu o chu hung gi ngai na alo pi na nan li hu hi jesu christa a tribol the na lo pi na jesu christa an li hu hi he chu cha chu se jesu christa se jo ko man si o he ke ya ding ni pun ho a ding ni chu ama ho chu he chit na bi la amu chit na bi wa chu he chu o hi ke hi wa na ko na hung mong pathin cha pa chu ka hi ti mi himปะเทียนเนี่ยมีมาหุงจูกะหิมองๆที่บานะคนหุงกิสอลมองๆที่ approve นี่งาจูอามาหอดิงจูอาจูหุงฮีที่เกโฮปอมดานนี่นะเจเจคือตาเฮปะตาตามโลเป็นโลปีนานั่นดีกว่า is proof จนบอลีที่เกโฮปอมดานนี่สัตโอเคกิปาเมซังนัดเนเฮ็ดคำนั้นใส่จะกิปามินจงแหละนังตะสันเลPentecostal atasan nan Jesus Christa baptism chung chanan sei chumi tam tan het ning kata sanin chi chumi tam tan ama audition na adi lo pa sa kilan dei jing na jang ele tulaya apa acha thagau thing in tulai mainline Christian denomination no hin dispensationalism hoin ki chin tan sei jing pa khangmen cha pa khangmen thagau thing khangmeti ele hi chi pa khang cha pa khang thagau khang ai lo ngai lut na khang ki to hi no hopom na ajong za kham ai chu oneness doctrine ading ayong choi ng poi mo khadomi pa cha pa khang cha khang thagau thing khang ki tin lo ki an ki ti do na lo pen ji ta chu se yong ki se ji ji ga ki se lo na pen chu bible history bible hin bet ye ngai le Jesus Christa pathin chu khat sia ka pom he jawa ta thulung ya Jehovah pathin chu Jesu hin ti hi ke opom hi ya chu thulung lu ya khang chu Israel te na puya hi ti khati mo si ma ta ram mang ta pe ami te na pu ho hi chi khang chu ke ho hin pa khang ka ti hin na ija chu ti lai chu pa khang ka ti chu pa khang chu pa khang to bible a umi ke ti pun sermon na oki a chu o a chu pa khang a chu hi tin na tong hi ti khati tin cha pa kha Jesu Christa me hi min hong pingin hi tin na to tu hin ba na kalin tu thagau khang ngai lu khang hi in hiti hin tia sermon na voice ba chu kimang ji it's the bible a mong hiti khati tia chu ki sei hi pu ina ti lai pa chu ga se chen hi enge bible a long ai di po in nang mo han na ki na was nan sei hin na ke pa me nan sei chin so ai le pa khang iti pet wa khu jang pa khang iti pet wa khu pa cha pa thagau thing pa cha pa thagau thing min thum na aku koi pen ro hong kilang ma sa pena bible a Genesis chapter 1 na pa cha pa ta thagau thing khanga ko pa min hong kilang ma sa pen na pa min chu tia chu thulung lu ya old testament na chu hale Jehovah chu thulung lu ya Jesu ya chu Jehovah chu to Jesu cha khat he jong le akilam ma sa ding tia le Jehovah chu pan koi ta lew kan Jesu chu chapan koi ta chapa min koi ta lew pa min chi kilam ma sa ti ji lu ya nan chu pa khanga hi chapa ki ti mo mong loading chapa khang ki ti mo mai pa le thagau thing ki ti mo mong lo ri ti na danam jang chi dispensation na ki hom khan pen dung zu ya pa khang chapa khang thagau thing khang ki yo ni pa khanga chu chapa to thagau hi poi ki ti poi ka ti na ji chu Jesu chu pathin khat bo hen chi pathin khat chu leile wan sim tu pathin hi na ma kai sim pa pathin hin ama alpha le omega hi ki ho si ke ho ke bul phu na chi na chi chu pa khanga chu pa gin muna dinga na to a chi chu khat chapa khanga chu chapa a na to a thagau khanga chu to thagau wan ngai lu khanga hi ji chun akhang dung ju ya na to na lampi thuma chu na to hin ji chu pa khanga chu chapa thagau thing adu da poi ti chu ke ho pom da ni pu son lai ka chna ele jang pa khanga chu thagau le chapa lo ayai le Genesis chapter 1 na ko thagau sim tilin pathin wan leis in simin idi chun tui pi chunga chun pathin lagau thing anilam leng le ti ki sei ya chu kan no ni na ai piong le ke pa me chin an sei chu a hil chit dan khat chu nangin jong cho chun na hin het thei kha le tia chu kain do in pa khanga chu
lagaw kitimo mo loading chapa khanga chu pa le lagaw kitimo mo loading na ti je wa chu Genesis chapter 1 al lagaw hung masapen abana Genesis chapter 6 sa jong lagaw masapen na ki sei kit ja chna ka ga do me nei in a phaye na nan sei na ta san na iti a hi ta nan sei chu ki pamen ita banga mi hang san hoi ki dei he tu la ya khang tha na committee se se ho VPD hello pathin thwa hi tai ki lo thing ji ji ngai na sang a pa ma ji ni ai le sang kan do kit num chu oneness chung jang thu chu ga lu be kit le to chu Jesus Christ e ma zo sia hi na tia pa khanga jong cha pa khanga jong thagaw khanga bon cha Jesus Christ ai le every bung get no ko ga sim kit dinga hi le chu ding la zon bung som na se yo sim tinga le Jesus ke le kapa ti wa ve la physically distinct person as saying chu ding la hebrew bung get no ko sim kit dinga hi le ka vana khut asa lo pathin mun thinga e hoding thim puchung nei ve tia chu ding dal Krista chu e hoding in pa khut zit lama lal to na thing atoe ti ho ma sei jinga hi cho ta mong khoi piti na ho he da na i piti na he na hil chin jom cho hi jam yes ke pau men ka he kham khamin en sing ka ting giltam ta na hin pu do de ka ti nai lo pi jo yong la Bible la ki sun khat khat pa chu nang man itapanga itapang faith no hi ipiti relate na ki bolam ti pa sa ka do nei bo cha elai Jesus Christa he pathian hi ke ho hen mu thei lo pathian lagaw hi chi lagaw to ta sa ne ya hunga hi ti ke ho pom da ni na ke ja chu Jesus Christa hi apathian hi na hungin ka gel po mi hem cham kim mi hem tin se na tu na he na nang le ke banga he lungel gen the na ha sa na i ma zo si ne ya hi mi hem cham kim se na hunga hi na hi chi lai ka ya chu khat hi chi lai ka ta ja chu ke ho hin Jesus Christa ne kapa ti lai jong hin na an se ji in ko me je Hebrew su no ko ga be na le chapang ho chu ta sa le ti sen sang a hi vin hi chi bang chu ama chu tha sa pe le ti sen chu hung chang he ti in le khat Hebrew ji chu na sei ji ne na the same chu le Hebrew ji chu gen thi ha sana tu lai ten ha sana gen thi a ko na hu do thi pa patin ko ma chin at taw we ti ma sei ti nin na chu lai ka chi ve na le Jesus Christ hin apathian hi na hung he pun mi him cham kim hi na hung ja chu mi him cham kim hi na hung ja chu ta sa e ho lungel gen thi ha sa thi mi ki do now in sakai hi ama no het so ke ni hi chong tu jong tu in hi cha tu kill ball thei ta chu lo pi na hin da lo pi lo ta mi him banga hung ja chu pan pi ngai tu pan pi nei pan pi ngai sa pathin ni ya hung kum la hi a chu ama he tau ji a mi kilonga ting le ting le hin ko hi tia he ho banga gen thi ha sa na he ni ja chu tia chu ka ami him hin a chu tau ji a thum ji hi ti ke ho ki hil dan hi je chu okay ga be ne ga sei be ti lan se to patien je lama atawe ti chuna je lam ti ke ho hin patien je lam ta tan ka yel po vin ke hil na de ma patien je lam ke te patien lo pi na ki se nan ka yel vin ja chu patien je lam hi ni Jesus Christ he po nin ama he zo ting le bana patien je la lo pi na to tinga hi le hi ke ho sei na hin ke ho ki hil dan je lam ki di patien je ve nei pu in patien chu mu thei lo patien pagau hin ja chu je lam ki ti ting le Bible chun chi chu lo pi na atha na til bol thei na ki sei na hin na ja chu lo pi na lal to na cha to ting le ti na en ke hon chi lai ka ba chu ka lao ve okay ke pa me zang na sata if you have very deep full meaningful ta non explains of him na ko na chu UPC te Pentecostal church on i cho ta bang zo iti ta sanam ti mi tam ta an heading ai mi tam ta kan do no ka ke pi no mai in ai la koi ma chan opportunity ap point tu nya nang brave ta hang san ta lai mana nang kal son kai sana ka ke pa ma ji ngai hi ta ji ta sanai share ngam ngai cho le chalai mana chun outside topic khat nan dong Pentecostal church ki hi haubung di pen mo ngana ta san ngam ai lo le ep
ho bung di pen hi jong le ni da hi ta san dung zia hat na thei ta kil hading me ta Pentecostal tribe be na hi ham elo la hang san ta sei zui tin ka sa ku la ka ta ta san pen kyon ka mu chinu Krista nung zui na ding lampi di ta hi ati da nga chu Pentecostal church hi adi pen mo mo na nang ina tu chai tam he nge ke yo ho bung to nen do la UPC ki ti kan mo kana tin ahu in zo he jong kana vet lo he IUP so te hin ka palien chanu han ka bo chinga ina man jin pathin tu sen hele pathin tu kan kin yel ji UPC ken upo ki to min sei sei bang kyong kan sei so ke dan na upo ki som thilo bob adu da kan sei ngin ahu in jong kha be jong kan a hin la pathin tu kan be na ne ka hung chi deu phan an pathin tu kan be na le hi chi ho bung he di ka sa en chi ting sa na lai ta chu pathin khat hi to ama min jala chon sit ngai dam da baptisma an chan hi chi di ka sa mo ngin ilai ka ke ma ngai dan la ka mu chin mo nga chu ilai ka he hi chi pathin khat mo he ti ka proof ka kai khat ja chu ama ho bunga ni dang la chu KBC ka ni in ke yong neu kai then ban bi neu kai then ban ka kulipu a ka no ji in de ka then ban le ka na sim ji na laคนเนี่ยหลายล้านเจบิสิกันก็จูมาว่าเองเลยจงแหละก็คงเจแหละ UPC กันอีกตันนะกันหมดแต่เจโจเฮบรูบุงอาจังสกีฮอเวก็กะเป็นละอามาจูนูละปาเนโลกุยละเนโลหุเปียนเดเลหุเปียนดอนะจงเนโลเห็นอบุลอะกิปัดเนเลอะติยานะเซนนะอาเจจูอามาจูปะเทียนจะปะอะกิซีมีที่อินเฮบรูบุงอาจังสกีนะจะกะเป็นนะเละita chu ke chi ta se ya chu aga bela atil chun thu umin thu chu pathin to min ti hong khoi ga ge na le thu chu ta sa pe hong ni la ba hong la tai ti ho ga ge na le ti be ga ge na le ni UPC doctrine chi dan akinga dan ka ke be na le det ka sa pa na he chi UPC ai na kana lu ne ke chu na ai le zang adi pen mo a hitai ta sna ta sanai ta na tu ai ta aku ta UPC lo ho chu suk cha jing lo ding adi lo tok jing ni nga chu gel na ti na hi ta lo di ham na chu na nga ding chu helai ka chu me koi ma cha ho bung ka sei sial no pun koi ma cha ho bung ka dem no pun sei sit thu hi lo win to a pen chu sei sit thu hi lo win na nang ma all believe dung zui ta chu thil om thading pa chu ga do nei chu me ta snang ta san na ne no ta san na chu na chi pe kam ka chi pi ngam hin jong le esi pathian thu hi ke chu midang chu wan kam kai lo ding kamutai ka ti chu hi de ni jong le ka pathian thu pom le ka pathian thu bible chang kinga ne kinga ana thei ta nam ti hin phalla alu cho teng lew ke ji ka sin ne ngai khai tu bang wa kun bible hin khai tu ji tin pathian thu a hin kinga na ta hin nam ti pa hin e vet tu ne diu le e khai tu ne diu chu pathian thu hin ti line hol ji le hin ilaya pa chun na ho chun wangam na kai lo du tai ti chu ka ti no pun so na doctrine na kinga na pa chu kinga na ta bible chang chu din ta thi nam ti hi phalla chu bible han mang hi tim khai to ji ti ti wang ka sei do no min na amen adi a principle cha di the nang in church di ta na muham kin ka muham ti pa wang choi le another case ai ta ai la a principle di ta chu ta holding na ti pa wang cha di in le tilkhat nan dong kin nge jang bible la early church Pentecostal church ho kham to first century Pentecostal Christian ho to tu nya nang ho Pentecostal Christian ho hi akibang mong na dam ti chu hangsan tan hin don but kit do khan akibang ye katin na ji akibang nge katin na ji sina ama ho che Pentecost ni a ho bung hi hung ki put do hung hi he cha sei ji te ho chun chanchin pa ke pa ne thu pa hi a hil sang u chi pham tile chanchin gospel chu I pham tia le jesu na thi in a tho ki tai hi chi chu chanchin pa ke pa ne thu pa cha a hil sang le wa chi ting le hi chi jesu ta sana jesu chu thi in tho ki tai ti ta sana ho chu ama mina chon sit ngai dam na baptisma anei ji na hi chu chon sit baptisma chu nitin chon sit na pa hi pu in nitin chon sit na pa to na I pu adam chon sit na hi chon sit hin ni ine
je chu chon sin na Adam chon sin na ta ni tin chon sin na chon sin ni ni je chu ka chi chu inu ai sunga pa na chon sit bol hi jong lan chon sin na ni jing sa mi ma ki hi chi chon sin na chu Yesu na so ma he angai din hi ja chu se ju ma sa hon jong Pentecost nya se ju ho jong chun Yesu min hi Yesu cha chin a thau ki tai ti ho ta sen ho chu ama mina chon sin ngai dam na baptisma he abol jiu hin na ga be na Cornela te in sungong cha ga be na le ama chu sipai zalam kai kan he ai wanga chang noi hon sit de pathin ko ma ta wa thil pe na bol ho chu pathin na san so ke thung so ke chu ai wanga cham kim zo lo chu ai wanga chu cham kim zo lo ja kai wan ti so la ama chu Yesu mina baptize bol sa ke na thagau thing changai chu na mang chu chu ti a be na le thil pe pathin ko ma ai taw na thu mo jong he taw dam thein na ni ti win pathin na ko nin thil phata ta dong jong le hen nanga chon sit no pa chu ama mina na so thing lo wa le chon sit ngai dam da chu thing zo poi ti ke ho pom dan ni chong le hi chi se ju ma son ne hi le chu kyo jong tu na he kanam son jing he ti ka sei do no mi ne ki hi na wa ong poi ti lai ka sei do no mi a phai zang hang san ta nan nom ki pa ma jing ai le Pentecostal biblical Pentecostal Christian ho chun ipini khone ni rom ai lo tu chunga modern Pentecostal church nang ho hi ipini khone ni rom le jang chlai ka jo ka bein sei ki da jing ki pa men te hilai ka he kion ka ga se hilai ka chu ni ko chung chang ya le sabat chung chang ya le Jesu Christa hung pin a hian hung pin a ko sa thi ka chung chen si ju ho le pi ho long le ama Jesu Christa sabat ni mi him hi dan no ya hung pin chu sabat chu ani te na an sabat ni chu yo hin di ta ka sei sel po Jesu ka sei sabat ni hong ka sei sel po win Jesu sabat chu nuk le ni se po hi long le kyo ga pom dan mong chu le hu hing na thulung tha hu hing na dinga bang hi ni khu in a su boy po ni khu hi tapun ni khu chu ep ki mangjong le chin hu hing na lampi chu a block tapun hu hing na dinga e ki piu chu chon sit ngai dam min chu Jesu min hi tiang Jesu mina Jesu thi lim bangai thi wa tho lim bangai tho wa ikop dinau baptisma hen ti chon sit ngai dam ta kin khu tha lampi ni pina pathin de ya hin pu man pa chun ti chu hu hing na chamkin apu e ti lai pa chu kyo si ra okay dan chu hinge ni khu chung chang mang ka ke bang po we na ti nai nan chu na jang ni khu chung chang ti chu se ju ho hin Jesu Christa thi zo wa he ke kin na sabat chung chang he sabat ni ding du da ti hi ana sei ana kizil nahi se ju ho hin ana tapun he chi a chu na kyo chu ni khu he ni khu thu hin wan gam lam pi a block pon ati hi yo pan sat nai ni khu chu ipi ni khu dong la pati na da ni khu hin ti pa chna Monday le Tuesday le Wednesday le nom pan hi ni khu a chu patin a ki ho tu ni lai pa chu ele jang biblical Pentecostal Christian hole tu lai modern Pentecostal Christian ho ne le cha tu le ni ke bang mo na di wem le ne le cha dol hi ti ho so cha ho chun ne zo chi chu ne ti ta hi jong le ti nge ki thoi na sa hen lang a lo pitan lo hen lang ting le succession wang chu ne phal hi poi ti chu genter ho la chu thuan pi u hin na ti so wang chu thas ti sa ti thun ti ho succession ti ho na sa kha pi ga ki ti da ka sei ti min a thi kam ti da chi ting le ki thoi na sa ti ho wang he and ne wang ka ne po ve cho okay ne ka ne po na ka sei khel de a chi thun wang chi san wang chi thun wang mi ane tamena hi chulai ka wang ken ka pom pun ken tu chung Christmas ang cho chi san se ka bu la ka loi hon i that lai ka chna ken bible ka pu mo bang ka dei mo mong chna ho lok thin ne ai ne lo pa ke ma pa chna pa thin ne hin ti chin bol lo di chi san wang ka ne phali pun sa wang ni u le de phali ka ti achun ta le chun biblical Pentecostal Christian early church ho le tu lai modern Pentecostal church ho chi veting ai le kitchen ta awang chu
กิจินตาบางจูนะใส่งำโลวางจุเนี่ยเลยดอนเฮียนลังนี่คูตุดอลเฮียนลังจุดเด้งตันแหละ gospel ki pantu pa an main ani focus penu han langจุดเด้งตันแหละนี่นุงละมากิจินตา profession จุงจังใส่อยู่ที่อันนี้ focus ว่าบางจูอีแบบไหนเลยบางจูนั่นใส่น่าจุเนี่ยว่าจะกิจนะวางดันจุนใส่จะเหี่ยวนั่นจุนกิจที่วางจะกำมัดดอกขัดอมเหม็นนะอีปีละกี่ป้าไม่จันยาหังสันตานั่นใส่เจ้าพม่ามาจริงๆก็ใส่บางอาจูอีพิฮัมนะเฟยอีพิฮัมนะตาสันมีมขัดนี่นั่นองคริสเตียนขัดอากิเยละคริสตานงจุยในหิตาในจุนตาสันนั่นเองฮิจินะตาสันนะป้าจุนนะเชียร์กับมินามตีจุดตัวเนี่ยอะไรมุนายเกี่ยวกับน่าสังก็ติเล sorry อภัยกี่ป้ามาจริงๆไอ้จูฮิตบังอาให้เกี่ยวลิมง่ายเห็นน่าสังตัวไรคริสเตียนตั้มตาฮีปัจจุบันทูจูพาสเตอร์เอเวนส์ลีสหอดิ้งด่านบอกกุยนะที่จูฮิลเลยมิดดินเห็นปัจจุบันทูอีหินปีว่าอินเนปีว่าอีหินงายนั่นตีหลงยาจะตัวเนี่ยยังนั่งยิงนับพัดในจะสุนัขปัจจุบันตัวในอินไซต์ที่จูก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาจริงจีอาจูมาสเตอร์จังโรสีขัดไปไกลดอกเตะง่ายกันตีนะตัวนี้นั่น explain ของเจ้าไอ้เทมาอินนั่นตาสันนั่นจูเฮลโลวินออนปอยตีป้าจะกำมูนะจูก็เห็นใส่จูเล่ one of the strongest characteristic of United Pentecostal Church ที่นั่นดงกติงนี่จู glossal เลยอ่ะกิติเป่าเฮลโลทอกิติยัยนี่ชีวิตน่าเลยเห็น Pentecostal Church ada dengan karakter to people kada in Bible lahi bet dinga le kil tam ta evidence tam ta hi hoi lai ko na hong kila do ham ti chat wang hi kin rong ka mu zo pon hoi lai ta hi no hoin pau het lo ki ti pa hi banga kal liuding window age khai liuding ai lo le rap song bol liu ta banga na jang za na thei lu khop dinga hi cho ta bang chan ya hi glossal elia hi na la theu ham ti pa chu hil chi le chim ke pa min te khat ve hang san tan seo ki cha diom hi pau hello ti na pau hello ti hi sagau thil pi sagau wa ko na don hi te ho het anga yin ti hin te he je chu jesu christian ne ko ma ta ke wa chu tuile sagau wa ne pin tha lo wan kam na kai lo di ti na je chu tuile sagau wa chu tia cha baptisma me na bol ta ne sagau wa pin tha ngai ki nin ti ya chu pin tha ngai ki ja chu mi ba nga kal ho adu da ho chu sagau chu a phalo yang tamin te ti ama spen ga sei ma spen lang ama spen ga sei pe sim lai ta wa he thang len sang long sei tan an sim lai da sagau phau sagau pu hi mi kha chunga hung ka na ji jong chu taw na mga ano do the ga je cha ma chu ji sumina na ka apet pe na chu zan khang tap lai ka chu baptisma bol le apet pe na sagau bu pa chu po do chu til hi ata am la pe me ti plai pa he ga he ni nga yang ka sen chi ting la se ga si ma te chi le so cha pol ko ren mi te he nga bung som le ni na he ga ve na le ngai lu na chu nung del lang sagau til pi chu pon pan tin se ki ni na na pau he lo ti hi pau chum dang khat thwa tu se chu mi za se hi lo bin pathian to ma ke ka thu ki thun na thu ki se hi ti chu na so cha bu pal purin bung som le ni na tu se ale mi za se hi lo pathian za se do hi je chu ama chu koi man he pi pu ti chu hi jong le pathian to e ma ka ki ho na pau he lo na pa chu pau he lo bible pau he lo ki ti na pau he lo hi jing le se chunga thu Korea te pau Chinese te pau English te pau Mei te pau du da ho le se na pau mo hi bible chi pau he lo ti pun pau he lo ti na pau he lo so hi jing hi ja chu cho pau chum tho do the no ho hi cho hi so sa pol chun ya cho na chan the na so pon pan ati in ha pa je chu hi chi pau he lo chu na ni khana le na se ya le min he hi yong mi tin pha chu me la ho bung tin pha chu mi yong nang to pathin ka na ke na hi chu pathin chun nang chu na siam pha gi hi ya he ase chu na sim su pya le hi chi ya chu pau he lo he kyo hin ka ha pathina ko na ama hin chon na chan the ni taw bin ha pon pan taw nan thu ti jin hi cho hi adi lo pa cha azat ding pa cha ka bol ngam hi in chiting le ama chu di mo ti ke bo ma hi zo le hi cho don the ni ding a he pathin ko ma thu ma adona he don tho nga in ka tin je chu taw na eman ting le amen hallelujah ti ke kinan
tu nang no amen hallelujah nati no ma nati kyam kati no ma kati zu don namuna amen hallelujah ti ei wanga pathin thil bol the nan lung sunga nan to ting le na le control na pa chun amen hallelujah na hin ti do sa pa chun pathina ko na lo thil bol the na hung do pa chun hi chu sagau pau het lu momong tho ding ti ne pun ei ma cham hi lowa ei ma lungu na ko ni lowa pathina ko na ek amen hallelujah pathin lo pi ni ti le jong le ei ma ko ni lowa na ichi pa chi hon lai pa chi ka sei now hi aje chu so cha pulang pau het lo ti on ha a cho don ti ding in ha pangun taw na thu mun ti ai hi cho hi adona don to pathina ko na he angai in ka se ti ja chu hilai ka he pau het lo ti pa he wang he le se pau hi pu pathin ei pi pau het lo ei pi pa chi chu pau het lo ti pyam ti chu ka sei chin ti thi pu ni long le het lo pa chu hi long le alle do the ne ding jong taw nan thu ma ti ki ni sol cha pu le do the ding in min ele first Corinthians som la li la sung la hi si mai na jang angai ho ni chi pau het lo chu ibi ki seinam te het lo ai ri chu pan na bai he ti pe ni sol cha polin cho chung chang poi pi ti na la ki bam he chi to achun ka sei tan pau het lo ki thi pathin to ma ke ka ne jong la ho bung sa min pau het lo thu sei te le ho bung mi ti ten he lo i pi phat chum nam atin na ya jung sol cha polin ga sim ka le chu ti hi je chun na bon chao chun pau het lo in pau leo chun ka lung he ti ki che sol cha pol chun na ye chu mi khan nang tu pau het lo sei lang ken ka he ta lo ki nga phachum lo nang nga bo phachum ya ep kan ham ti chu ti ja chu na bon chun pau het lo chun pau leo chun na bon ma chun khan to sa di ne ki sim ta di ti chu sol cha pol sei ki che na lai ka che ya tu pau het lo wa mi ka tu sei sa na bon jo sei la ka lung hi ti na lai che na ga ti chu lai ka ya chu mi ka de se ya hello tab da kan na lo ya to na bon chun sei zo le chun kaluhi ti ki te na sa sa bo ya ti so ha po ti ele sang hi chi pau het lo hi ko ha ma he no ai chu no ai chu ho to nga exercise ball pen no ho ni hi chi pau het lo thua thu sei hoi ko ha ma he the ya tu ai pau het lo thoi he the le do ti chu tu a amin ka ai min na amin ga hel ama chun ki khop nawa ahungin ama chu khat bi kamu na le hin yo ka pastor pa ma hen vai nang tiam thok ni chi chu tu se yam le pau het lo wa ta ga tu se da ama chun alle aji inna chu tiang le ina ai zol lama pau het lo wa alaya lam ko la mi nin pau het lo thu se ya mi ni mi khan pau het lo wa pa wa ni thumin ki tu chet chana le chu ki jil ti le lo bin pau het lo chu mi khat pau chu pau het lo a se chu mi thum chu ki tu chet chana le chu ne thi ma puson tu na nang nan se to ken kan se ki tu chet chana se chu na ma ka cha chu je chu e choi mi zo sin adem chu ka koi mo lo pi a je sa to khan lo ni ma a het lo ya chu sagau thil ki ti hi e chi pau het lo patina ko na thil ki ti ni adem yong he ka oi mo lo kong ka het no sang ka te ma ka dem he chu ko ko chom phagau bu bu ka na ti chu yong la atta a tong ho hin ka ti het chi nin ka mu alo thei lo chu za faith khat na fundamental belief khat ai lo le pi ha doctrine ka ichi pi chu in min den ke gu jong le adem khat chum te hin na i choi thu ha te ngai in ai le tua nu hon na lam liu na ki pe liu ho ngai sol ta tio lo num dan ham za nang bible het sin do lai sol cha pul ka ti na ge pentecost ni hang dong san pero ka min zu kham hi sa na zu kham chu i te banga ham ti chu i het ning ka ta asanin zu kham chu lai cha lai le di jim pi lai ta ko zu kham de ha ti bin na aje chaum chen se le ta gao thing chang o zu kham hi sa o chu na chu pentecost na hang zu kham hi sa le pitalin okay zu pi lai lai ta kun zu don de ham ta sermon bol ta chu pital chen na sermon bol ta zu kham chi ta bang ham ti chuพี่บงลาน้ำมูสิไม่ทีที่บางที่บางจะหินจะสีจุกระเฮ็ดนายจังเลยจุกำบังละทีเลยจุกำบังจะมีจุดิ่งสกาวที่จันติงเลยที่ดิ่งจุกก็ฮิซับโดที่ยินน่ะกันลงเวลาคนเวลาตาจุที่บางคนทวินที่
aje to amen halwa ki mihimi ki sinadin tere mihimi ba ki chom yang ji cho buson he ba thakau thing chun rung suan tel thakau thing chun pathin thu ta jna pui lu ding ti ki chona he chi thakau thing chun pathin thu dung zua thu se pathin thu dung zua na to kilo le he chi chun thakau reject ki ball ki cho buson net le ya chi thakau to nu ti le pathin thu ta jna pui lu ding ti ba cho if pathin thakau chun pathin thil ball the na chun pathin thu ta ei pui lu ding pathin thu ta lawa bible ko khela ap ki tin da fit he ki ta chu chu na hi chi lai kai on dit tin mai ai le zang salvation iti hu hina ki ti pen hi christian dang ho to na pom dan ki bang ha ai lo le pentecostal church in salvation a pom dan hi za chum ble mo mo ita ba na pom uma salvation hu hin na hina ke ho pom dan ni tin leo kan ning se bin asot jang ne ga he thi mi lang na ko lo sai ta aji chu ke ho hu hin na pom dan hi ti aji chu rum bung nga chang som le ni si mai le mi khat den van nu chon si du tai chon si den thi nan vai hom tai ti chu rum bung nga chang som le ni chu nu chu na ji mi khat je adama ti chu adama su kel banga su kel zo lo ho zo se chunga dong thi nan vai hom ma chon si nan vai hom ta chana pusan he chu chon si nan vai hom ta chu pathinin ipitiam tile hi chi chon se su theng ni ga cha lampi an hon ti chu lampi bong thisan ham bong thisan ki thoi nam gan thisana an hoi ti chu na hi chi gan thisan chun hi chi chon se chu asu theng zo lo angai dam zo lo ti chu pathinin an mu ta chu adei ta lo ja chu hi chi chu hebrew bung som changli na chu ve na le bong chal ke cha thisan chu chon se su be hoi a hi lo hi ti chu na cha chu chu krista chu thisan nge ya hi ama thisan nge ya hi chon se su be ding anu ta ja chu ama hi pathin thulung luya jehova pathin nge chu ta samuel pu a hebrewa zwa ka se banga chu chapang ho ta sa thisan pe chang ti banga ama hung changa ta sa hung pha na chu hi chi thisan nei lo pathin thu thisan na ke si ma me ri oi sunga thagaw ba hung lu na ta sa an su do ai chu na ta sa an su do ya tu hi chi ya tu hi chi chon se na pathin ni ngai lu dan lo pi dan ni awan ti te hu ta lo wa abraham chi kha te nang le ke e hu do cho pathin thu hi na lo pi ai su pusan pathen ngai to le chen awan ti te hu te satan ho wa na ku na an chu tha ho chu hu hing na dam pi sim pi ta lo wa ama ho pan hu ta lo wa nang le ke abraham chi la abraham ku na chi la te chu kha e kha chu ama ho chu a hu zo dinga pathin hu ngai chu na a hu pha na chu pathin ni de ngai lu dan lo pi chi a hu pha na chu cross a thisana thulun ta an sim ta chu thisana thulun sa ama san nge ya chon si chu so la dinga thisana an pia hi chi thisana chun hi chi sitan chun chon set automatic a so khai hinga lo chu hi chi automatic a so na hi lo ja chu hi cha kon thisana san na chon set na ho tat do dinga chi thisana sat na cross a hung cha cross a ko na hung tha a chi a phuma ma tho do zo dinga ba ko na thupe pentecross na hung tung pa hu hing na pa chun hi chi thupe pa chun chon set ni abraham chon set adam chon set na chun nang le ke amina chon set su be na so ke ngai hi salvation hu hing lam pya ke hon pi king ta ka pom naw chi chu hi a je chu ye chu ga ngai to le pathin hi chi adam chon set na david de leng david chun kanu oi sunga pa na chon sang ping do ki ti chu na je chu tun thil pha ania wa kunin thil sem chang bol ka lo chon sem bol ka do mi ang thang ti ka lo mi ne yong gu ka lo ka chun pathin ka ta se ne ti taw le wan gam kai yeng ti di lo chu puson hi chi apului ba chon sit na pa chu jisu me na asu mit ngai chu asu mit lo wa hele chon sit na chun hi chi chun wan gam kai sa lo di ti ki ho mu dan ki ho ru dan ne na hi ja chu hi chi jisu kristan bong ti san le gan ti sana su thieng hoi zo hi lo chon sit na chu a ti san nge ya rosa than na hung to thupi chu I pham tia le kam ama nge ama do asia te ni hem chapa chu thim tin ni thum le tho tin jerusalem ke pana chon se su be na thu kin wang le di ti jesu no na sei cho chi jesu chon se su be na thu jerusalem ke wang le di ti chu ipinya hung dungam te pentecost na hung dunga pentecost na chu jesu me na baptism na bo cho mi
ni kam tanaga se kila pentecost na jesu min kiti ko juda ti adinga bo juda ten hele wa jesu kristai tha ya ma ho dinga ho ki se hi ni kam tan opom ki chu juda te ading se sa hu hi talo ko hile ama ta sen chan dinga chu ama hi ki pi a hu na kol lang me te lang korea te negro adu da he na ko hile ama ve ama ta sen dinga chu jesu kristai cross a hu ti ya chu ding la thu pi en ne ya chu juda te ading bo hilowin ko hil ama ta sana ama muchin te chun a chon sen o mina te sok la ti ting chule ama hin khotha aman diu pa chu hi chi chu te hi chi chu hu ing na cham kim he ti te ho pom dan apai ke pa me jang pate ke chan na ta sanan he in ai le a chei na lang pang mono thimitin kan bo kit nom chu chon sit hi ipiham definition in pitim na bible dung zoi ta in pentecostal church believe dung zui le bible say dung zui tai chon sit hi piham ti hi na in sai theidam khat ve chon sit ki ti pathen tu pi ki ti chon sit ni na ipina ti chon sit pathen tu pi ni pathen tu pi ni lo ki ti chon sit ni na nga cha pathen tu pi ni lo chu chon sit hi ya cha adam le evi chun pathen tu pi ni ta lo ja theiga cha ni ta ja chon si ni ta cha na no do ani ta cha na son hi chi tu pe chun ni ta lo chon si na no do hi ta ya chu hi chi chon si na chun adam min theiga ne adam ne bang theiga ga ne hi jong le hi chi jo si dinga chon si na chun chi nan vai hom ta ya chu hi chi chon si na chu jesu ki kan thulun ke te na tha achi sana ke te na ta am sin hi chi amin pi a hu amin pi hi chi isai thiam ga win jong thiam ga hon jong zo sin na sei chi te le Zion na dan thung pon Jerusalem pakai thu se ki lang de ta Zechariah in jong a chon sin naw ki sop thing dinga tuina khat hong la de ta Zechariah thiam ga on se science thiam ga on se thiam ga ho zo sin na se chi chon sin naw ki sop thing a tuina hong do dingi ti chu pen ko na tunga khat Zion na dan thung pon Jerusalem pakai thu se mi po dingi ti yong chu sai thiam ga se yong chu pen ko ni se na ya chi Zion na hung po dan thu hi chi dai ona dan thu hung pot pathin thu se hung pot pa chu sin thu pi pa chu ini ngain hi chi thu pi ni pa chu jesu mina baptisma ko ile ama ata sana baptisma chang chu su san te ta san lo chu thi mo chang ding ti hi thu pi e ti ke on pom dan chu son te chi thu pi ni lo si chu chon se na me di lu di ti ke ho proof that ne apa e san ke pa me first one bang thum chang li na chun ko hi le a chon sia cho dan thu su ke hi dan thu su ke ma chon si ki ti suna pom na sana apa e ke pa mi suna pom ma hi le ipiti no hon chi pen na ki la ham chi su nong ho ipi ha understanding nan chombe chong ki tan tin hi chi direction nu ya chu sin definition pa chu chi pen chu i het wa la chun alam pp hum nan tin ma ba na jong kil dan hung nom nan tin apale enge sang ki pam ma ma jing tu ni na ta san ho i chen ta mi dang banga ke religious mi ke poi ke ta san tu dol ki to ka bui poi ti ho mai ta bang hi lo hi la na ta san nai phem tin he na chong le ho gut nei na pa hi ka mun na phama ma jing chong le lalam kai la jong na pang jin na lamin na him liu jin kan mu jin na pa chat no ma jin ele na jang master jang ros a chei na pending bible chang in siming ka te a chei na pending bible chang in siming ka ting nang ho oneness belief ta dung zu ya ki hil na to i to na i ta banga na in la yu ham ga ngain lang zon le kha thot ni na pa hina bung kha chang som na pe ni simai ni ti na sei koi hi le pa le chapa hi chi twil chu pulowa na hengu wa chu ahunga ile na inwa hun sa hi win lang kamphan jong ane ho hi ben ti cho pa le chapa adi chu ipem ti tingal alhang pia thu na ko thu pen chu father son holy spirit hi god had in 3 person hi three lo hi hin pulo o ma hele kam dam on name in ho hi wala nei na jong lu sai ben ti pa hi ipi to isu be du da ram zan ipi tin understand ni niam chi pe ni ke ho gil na le ke ho la da na so trinitarian belief for him hi ta banga oneness belief trinity chung changa pa cha pa le lagau thing hi che ho chang si physically distinct person hi dan he thailo hi ina jong lu sa da welang kam phan jong ho in ti khan hi ho ta khana bible sayum cho hi che pe anang ho chunga cho ai ho chunga cho bol de ka ti na hi lo
Bible ni tabang kamchang pau kha thoya chu EBT understanding na bol dam chi nge lai ka ran siao tna asis ke opom da ne apa cha tile thagau thing janum lo chu nin wa lu sai ven ti hi chi thu hil chu pi chu hi lai ke la dan cha apa cha tile thagau thing chu ji su hi ti ke la na hi jong la ji su thu hil lo wa ji su to pathian thu ji su thu to ki tu lo wa ama hin na thu pi hil to ki tu lo wa ma le ama ho chu ke ho aji chu Genesis ki pana malaki ki ka ko juda te pathian ko pathian khat se bu hinna ki pathian khat se ho pa pathian khat se ki chi sana ho tu ten jong he tu khat pan ja ki phunga he ki pathian khat se ang tu zen juda te pathian ang tu zen tel te nang la ke pathian hu hi pha na chu zen juda te pathian chi za ya zen tel te pathian chi za dham ti la ama ho za chi za ne ya ho za ham ti chu aya le juda te pathian Jehovah chu gentle te pathian Jesu ya chu ama chu he chi chu pathian hi na cham ki ma hung pathian hi na hunga ka koi lo pathian ni chapa hi na mi hem hi na normal mi hem hi na mi hem 100% human binga he ahung he ti hi ke ho pom dan hi chu hi chi ahung na pa chu ga se leng min angai hon he thiem the ninga pathian chu lagau hi tan pathian chu lagau hi chi lagau chu meri oi sunga hung lu na ahung lu lagau chun ta sa cho han sim ja chu kolesa bung ni sang ko na hi chi ta sa sunga chun pathian cham kim hi na o ma hi ti chu kolesa bung ni sang ko chi mu na ida chu ta sa hung po do na pa chu chapa ki tin hi chi chapa ta sunga chu pathian cham kim hi na chenga ya de mi hem cham kim na pathian cham kim hi na ya chu pa to chapa to hi chi chapa pa hi na le chapa hi na title chu na hi chi chu Jesu hi ti ke ho pom da ni hi chi Jesu tu hil ta chan wa Jesu Bible ta ki kal wa thu se au ma ne in jong du sa hi pathian thu chu pathian thu hi chi du ya pathian thu lo ma le bo chun ne in wa ki loi pi wa ho pi win lang pathian tu to ko an chi ke ho la da ke sa na ho chun ani nya no we ke ba me zang kan pa chamo mo nge ta ni nge tun ha jna ta sanna ka do in na UPC believe that na Pentecostal faith ai ipana ki khai dan pa hi cha tharam pa hi phung don ka ti in aki dong zo si nang mai he thei chanin na don bu theng ke pa ma jing ai le Pentecostal church chu adi pen le ai pening asna pamai ta Pentecostal church kalwala hi thuil hengdi le chun koite thuil hin heng dem Pentecostal ke o bung ke la chu de heldi la ding le SDA ho Adventist ho no thu le ka la ding na kati na je chu ho kati na je chu ka tua he aki fight ke pe no e ho bu hi ke fight pathian tua ki fighting le ho bu ke fight ke pe du te na chu lung thiang se la ka sei ni na pathian thun wang gam chung cha dil chung cha han lang pathian ja ki fight di le ho to ki fight e ho ki fight ke pe du he dang hin hu in ka ke kom wa asei le sermon hu hin na du thu se yang le iti chun chon pa ti bo ki hil win hu hin na thu mu mal na ki to win na apa tam si tam itin na mun chu het china Bible proof ngam hi ngai ka sa i cho mu mal he thei lo mi hem tam taw min ja chu UP so wang Sunday school ang pathin khat a hi na Bible chang ka ki la ting la baptisma hung po na diyaw baptisma koi bol ham Jesu mina hin tem Bible chang sang chapang kisan ti bai ha sa pathin khan hi na hi chin jurate pathin izaja gentle te pathin izan ham so cha polin pathin chu jurate adinga bu ham hilowe gentle te pathin jong hi tin gentle jurate pathin chu izan le gentle te pathin jam ti hi chapang ne wa pana ki hin choi ta Sunday school ki ho pa to ka chapang ki tonga le pathin izan ham ki la khan ni ne koi na baptisma chana Jesu mina te bunga chang izan ham ti chen gya chu wai ta ki hil hin chapang chu na ichan gya ki hil ama ho doctrine danga he ata sen na ho chapang ho ata sen na mu mal thelo ti ka sei do no min adi ya cho di pe ni ka ti na man he na jong le adi pe na he pa proof ngam he ngai ka alo thelo chu ai di dor ma chu ai le na jang koi thil na ngai pe nang
as nong ho Pentecostal church speak la da koi thul la ngai penam khat be highlight him bolti ke thil ka Pentecostal church ka ngai pen hilai Mizoram la hi ke ga ngai hi panglin sang la sol cha ho Trinity chung chang sei ho sol cha ho ki gu Trinity chung chang ho a sei khom ju khat in Trinity pan sat na sia khan ta ko pai ta Trinity chung chang ku lo cho patin tu ku na ho ka kati ju speaker koi na ngai sang penam kati speaker ka ngai sang he speaker ka ga ngai sang pen ti pen he thei ka ga highlight thanglin sang hui yeng ti dan he okay ipimi ham thanglin sang ju ipimi ham gang te ham mizo na a phai ai le Adventist hi ipi point penana reject ham point ni tabagin sei da point ni pen ka reject na nom pen Adventist nang thu sei yong he group ma hem kai ke ka pau nom ji pun je ipa wale Bible sang khat len ni to pa an tu da mi ti hu yeng ka pau nom ji ya je face face a ki hu pa nom ka sa jo na lang kana ta sa na aji tu ta sa do la koi ma cha ki ho pun ki ho na ipom theology pa jo chu theology pa ki se ya ki na sa hin ta sa lam pangat ki ho i ma cha pun na lai ka e ho ni lung neu ten Bible sang ka ya hat lung to hong ki to lo ka le hoi lai na na lai nan puan mi ta san na pa ji ep ya ep se go na e ta san hil chin diam ti pa ji talowa ama lunggel da ki to lo mena thu mo se yeng ki tamin tin na he cho ni leo ka ti ka du ni ka dei kin aje cho to SD Adventist so no ho a he nang tu se yong wan gam chung cha na se le ki cho thi na thi chung ha ho na se ha dong ka pat chum pi ma mang chong ka ha ngai nang sermon ho na thu se ho me ki chung chang pi ho kan ho chung chang ka loi nun jong zan hang chun angai jin nang si ga ai mu ko min ai mu kon pa ja ka tha pi hin na ka loi nu ki ke na ya chu aji chu min thi asia le thil palai ko pi na hila ka reject no na pen ta cha le apa cha lagau thima baptist to patchen Trinity ti pa wang ka bil ko ta ki to lo ka reject no pen Trinity sa na pom leo pom ta wo alang khanin Trinity pom mena sa pa cha lagau thinga baptisma in tina bol go Trinity ng Jesus na bol ngai oneness ng Jesus na bol ngai ye chu Pentecost na pakai dan thum pa Jerusalem pakai se ki dang le chi chu Trinity pom lang oneness pom lang ihung kon do ne ila do an de chi chu hi Trinity pon mena sa pa cha lagau thinga ka bol te di ti na hi pu in anin bol na pa Bible la pa bol de ka de Trinity oneness pom le pom lo pa tu baptist bol ni chu Jesus min hi ti ka sei do no min tu na okay so ki pa me ti chu point na hin sei ki pa ma jing mi yo sin he chin su ke do kin ma jing in ai le jang a chaina lang ding in hi ta banga friendly constructive discussion sharing faith about la sharing differences ki to hi ta ma ke ulim hi anup na ne na hi le anup theina lampang ta hin viewer ho ko ma jong nang ma experience sharing lang hi ta banga hi nai to wai ki khom jing theni de win aphat chum na sharing lang na dei na jong se na dei mo na jong in se le jong ke pa min te chei na ding he chi pathen thu ta san na thu ke ulim na ta san na za chum ke ulim na hi lang khat ken chi ka de yin apha ka san hoi yong ka san aji chu pathen thu se ne ding mo mong mai cham chu la ki kop thei lo mai thi ta hi jong le pathen thu ta san dan thu hi se ne ding hin platform hi e ho nam sung jong khat nei le hi ka dei ma yengin aji chu Adventist lang KBC lang ICN lang UPC na ko jong ta san dan se khom ne platform hi khat hi ki nei do thei le live ading ki ka dei ma jing je ki dei le angai la tam ta dinga mi hin pathen thu lam panga dinga mu saw ne tam ta ni ti ka gel do ni je che ho pathen thu lam ai ni lo ma jing ti ka sei do no mi tu na pa na e ho nam bi ku ki te cha te pathen thu lam ai lo ma yang e chu min pathen ho dan le e ho pathen ho dan no a ki ma jing je chun pathen thu lam ba hi lo ma yang je chun ne ka platform se na pathen thu lam pa ngai sa te lang platform te lang chan platform cha pathen thu ta san dan thu ki se ko men lang e ma ta san dan ho share ki bo thu nang ki chun ni wedding in public wedding in share pathen thu a hin
kini la kina ading ti nei le unta sendan share ke bol ke sei khom hen lang platform ti chun hin po ki mangle nam su khan tu nan bai ho min te ti ka dei ka ngai tu nei chiong ju viewer tu la viewer so ko ma ka sei do ndom pen ta si hale ke thi se yong so adi eti si bin lang koi ti se yong so adi eti na hin nong le hi chi pathian thu hi ka tu se hi pathian thwa mong nam ti hi bible ani na khol pi ti ka dei ma yengin je chu sol cha bung som la sigi na ga be na le sol cha pol to sai lasta pathian thu se na cha chun Thessalonica mi te sangin ama ho cha phajawin thu sei ho chu ki pa na tu pa cha sangwin a hin la ki chi thu ki sei chu hin na ta nam tin pathian le ka bu a hol ji we ati banga cha hin na ti ta hi nam ti banga chu sol cha bung som la sigi na chane vele tin hi cha chun pa mi te sei ho hin na ta nam ti i khai ki na zo ka sei ba bang phalla in he ni chu phalla wa ti sai to ji di we ti tu na reverse ko ma ka sei do na ka vai tha na num pen ta che he ki pa ke pam be se jinge tu ni la viewer ho zo si le mi pi zo sing ai thei dinga pu zang ros master zang ros comedian and actor chuting ta le sa khu thu do la jong ta san thu do la kinep pium ta pentecostal faith a kona amana ta san noin share hi mi yo sim phat chum video kinem in ama tabang banga mi hang san khangdong ata san tu sei khom ding sei pi khom thei ding mi tam tang ke ngai cha jingin ama hi odinga greatest example khat mi ding ai yes tun ha phat iman khom ho hi a phat na zo pathi lo pi ki phon na zo ong hen lang differences ho ki ba lo no tam ta ko na hi ipm ti ki sui to theina pathin thu lung lut na ne chi to theina mi o si nei su ke theni lam pi chi ngai to in ita san chu bible su ke hi che bible dong zui ta chu EPT construction discussion constructive ta EPT build up ikibol tuwa adi lo lai EPT ki su du tuwa adi ai jong EPT ikito sa tu di ham tioi isei khom jing thei di ti tu nya katip na nom nei ve religious talk ai lo le fake chung chang discussion hi pha le very sensitive jinga e bi ha I chota bang mo nga hi e bi ha ki kum nom lo jing christian ko ki ti hi na lien ta in open ta pathin thui sei khom diu hi e odan thil phai ki so ka sei do nom in second Peter bung thum chang so lo nga lang chu simai le always be ready and available ti tabang pathin tun kitchen tan sayin ready to defend bantale apologetic pathin thu lampang ai kitchen ta idin khom su ke thei dile ita sanati he chin thei dingai pathin e ko na oi I chadin gi gu so ke devin puzang ros ki pam mama jingi pat kit aban kit ding la pathin phat pai pi wa le phat le me pi wa le kyo na thei pha yong ni kyo ki devin jong le phat dang dang a jong mi dang ho tong phat iman kom kit thei ki taw pi to jing ti we pathin ole